Say pamilya. Pamilya. Say pamilya so melag na unit ed komunidad. Saray miyembro ya pamilya at boboon na ama, ina, kuya, atsi, tansi, bulirak na walay balang sinansakay ya gagawaan. Ama, sikato sa pundasyon na abong, manaan at bilay parat asawa, tan anak to. Say ama, so mangiiter, ya nakaukulan na pamilya. Sikatumat so manggagawa na ang babalat ya gagawaan ed abong. Ina, say ina, so silaw na abong. Sikato so manbabudget parat nakaukulan ya pamilya. Tan man aasikaso at saray anak, tan gagawaan at abong. Kuya, si kuya, soon tutulong at ama, jad gagawaan at abong. Atsi, si Atsi soon tutulong at ina, jad gagawaan at abong. Bulirak, si bulirak sumangiiter na liket at pamilya tan manaekal na kasaw. Say pamilya. So, bukan tayo. Ubatan, iray balang sinansakay at tupot. Sikato, soon tutulong od ama, jad gagawaan od abong. Kuya, man aasikaso od saray anak, tan gagawaan od abong. Ina, sikato sa mga iter na riket at pamilya. Bulirak, sikato sa untutulong at ina, jad gagawaan at abong. Atsi, manaanap bilay parat asawa, tan anak to. Ama, man pasalamat ka lapod walay manangaro, tan man papalikit at sika ya pamilyam.